Beti katika wachini Lutela me PDM Mapola ye ngi dog teach ma megi wati o konki report in America wanen ko dugi ma Ismeal Jacob Jones yo kada ko dugi tele manunen ikara me limpa lokanti la megulu city maladiet alfiru kwa me megulu city tie katelo game ikara me ngio kit ba yup me PDM tie kati me kede I vot ka ber ma pat megulu city Nelson Otukene won kom LC2 me laglum wot tiki koko ma tek total ikom won kom me PDM me kaberu menum won kom misako yero yene kene wigi kuma chiel bana pere lo member PDCs bana pere an ma chala won komario ba pere menu gin moti me ilat mario ni won kom misako ula oyero goyo chim ki wegi kom man me enterprise matete no magitewu isels ka chela chelli wandong nying wo peti kono bukonyo wakar chel ki won kom misako ento peta Emmanuel Uchen mati won kom PDM ikaberuman u chayo ma tektutan Lutela magin gitika doro ludirme PTC Negien gitika mi lier ma tek total e come. Pressure ma tek ma da la dit RCC ka chel ki la dit me. Maka gubini ka chok ki peni mono. Wan ga men ni mono nero wani ni. Wabi no ngo mono. Wan mir ben ki wek wa ket danwa. Gu ke rani pressure mo we ga mo mo karne. Gu ke rai pressure o we ga go rwa go dano gi. Dan ma romo a pa wi aboro. E group ka chel. Akwan we. LC2 u kelo daw ne makeloni la gum Lucy igru me wanera nyim to me wanera nyim unu tie u mowe la me PDC mu kene mu no obero ke fola Suzanne la me PDC mu no obero Angelo Amore la me PDC mu kene mu no obero ngo Joska Ol la me PDC muno dakone opiu kisembo dakone yo no uchiri LC1 me kar sel en poke dan moy kan la di ruke me kar east en poke dan mo ke kan dong moro ka committee me PDC wani peke Ngeyo ngat moy kan jepi ngokong pe ngi jo ma ji committee ni guno chete En konokok ikom la diet uchen ma eneti won come PDM ni petikatero kit me yerlo member yomati. Ye man ma inber ka yere kar mo karange chil dong po buti me. Pien ma chil yero kini ma oin sis buti complain ni gen be pegi Ngeyo wa joma ke yere ka we ke chim gi be pegi Ngeyo. Dak list man manodo ero yer ke dano we jomo no chilling ka won kom misako mini chi e ko ne be mine e ro me nange kartana yo no piru tutwan Luak mo kene me charman dongen gutiro don duro bot ofiji pa mea me katika yupo fonye kilo diro magen gitika dor yupman bien nende mo kene pege Ngeyo dok katala game yar wo folu wiriwa kitika tikwe ba kaw te mo mistake lo kwede chalo dano la wori wa inbe la bal la en kumi manobe pe timu ba en nga na ti de ne twali timo be ma leo jomo ma ti fona ni dum ni me ari ora dit me aki una tiki maloni jima chil timo mier ki yop lumuho awinu ko ne no be timo dudong kan ni mi ti kinga timoni nyutene ti chene ki ti kuman pa ko moni tie training mo be pe ki mi ki PDC ka uno ki mi training mo be uno olutwan lo patika kate ni pera mu kate chika dire uno da office olutwan ni eno ni kitami yupone tele mano wako koma kech Richard Okera matikaran malolo kum production ki community based services megudu city gor ki kwen kachiel machala nyot meri yutal ikin nudir magil ni wan waker demonstration eni ane atiela dit maloy JONE no duyu ki PDM ba ane atie ngap mador gi duyu waker chieng wa metika chiel pi wun joma kwe
chiro dong chinguro ni chake chawa ni chake chawa eni teke ngat mo ki kinu kenyu ubiro me bar kin joni eni kinwa la pointi ti awinyine ka teke kinwa eni ngat mo ki kinu kuno ubiro ka bar kinwa te lewu mi to kwiji ento alfredo kwa matie me ame gulu city mau chiaro kaneno ket man yume pdm tiga wot kwere ka beru meno ye peo beru yom kere beni eno chike metcho popero man piu yot la pokel iwa poka wekirem chan omyero conflict tele da obepe kindano winyo mabe chabien manyen waka luon Lutela PTCC weng kiwa luon committee dojo chalo me PDM councillors mere eni igulu city kuja wako bet kon kwed gi piny ka ober kwed gi piny dakwa du kwed gi kany okwa wajone lok meno ka beru meno pera mo por ke ket matika teme kede got mo kene matie gulu city pianne peno kere wala member chel ki mo ki ken ya loko lum matika tich mabe ki chente me PDM madong enonom Ismeal Jacob Jones pe one luo television igulu city Forito Ismeal Jacob Jones me yupo report mabe enane lok makitika wajene kumbedu Lutela Mapol peke ngey dok tij ki me tela me PDM peke ngey dok tij ma mege part in area ma mege ne ake ka kenyu lok enane tika yingi keje ko Entity di kalwa anero kama kiberieni that's part of our home amero wache loka PDM petit Lutela kormi te dero keken PDM o chake we tela pa ministers mago chako goy plan pa PDM pegi Ngeyo ngoma PDM obedo on even how PDM should be driven kumbeti ke chera Lutela mi district chalo meya gi mago chero ano ki committee ma mege kidong LCs mago bedo ni mero weng joma tika temane giraka ni miro gineni ko PDM onen ero ki bora neno chalo ini accountability madong pe konye wa wati chere kui ngara chiel mire nong yo mi dwati tian la wore onyo nong yo mi temo nyotani an bena tie atika tij matek ki bora kono down tika tij ki chene PDM abe onyo marach I think mia chel wano Ngeyo design pa PDM obedo makelong mia rio fonye i PDM keto miro kiti kwede ki chene at a national level was not sufficient 3 pingo ki kelo chene PDM dano bena peoniang kidong mia ngwen enterprise selection marketika wachineni ini bir won group wundana apa era ke miyo chiling million achel kake mi dano i group mon magiti literally ngara chel tika no chiling ali mia chel i enterprise ngoma dano bo chako onyokani ke bichako gwa kugweno obo wilo gwena di what are the facilities so local enterprise selection kidong chene ma matching ana neno chalo chene is not sufficient wa ana ile kane amero ali mia chel kane chak kong business ma yor lawen ko me chelo chapat ka wilo chigiri chiling ali PR bi chel awilo ngano awilo pristine majirin mo taka loye kan ko benni teri picha PR chela kan no ipon wa chene mo ko ndong pe mi chako income money ani so when we are talking about enterprise selection chilia D which is a sufficient mi chako biashara kage te wa yini katika kelo groups new groups apa no chene kitika timene kining. These are some of the queries. Ma mirke peny ma food peke miyo chene. You don't come and ask me accountability me miya chene mabe pinge chene karo kwe. For me that's why I think PDM is going wrong Emma. It's not about me no chene. Eta miya chene na tim kingo. Okay miyo yet an la rubi chene million achel. I would be very honest with you Emma. An kani no million achel kuwet pa PDM atike poro eka ngwen mala jina pere gwana ni abi kwanye ali mia chel mi foro eka deke na ngeni kom eka chel chile ali mia di ali mia chel yo PRD akera ali mia deke foro poro akera ali mia rio cher kawi lokori akero chene mukene mudonge mi doyo poro yupo poro wako betie at the end of the day my 1 million can be more accounted for
And then kadong jim na chako check poro I can say era ye kwanya limi chele pocket dan ngi in his pocket change bod jomo kene transport be na me bien ka gamba ci am telling mo kene be ge vur ka gwako ko rali chene mo no ge vur dog bank I have been in Gulu la wo ma eri me mu ke tiki ke loka PDM any no we have just had a community meeting marketed lokum PDCs me mu ke kwano nyingi kono guno chene kono kutimo mo chene kwano gini all these are people marketing kenyo kadongo no chene ngomo time go tim chene nikini no one so PDM from the first day go and chalo Karaburupe, it did not have any standing intentions. Or we are Lutela wengi banga ba picking a omyero get team. Ke watching Ray Chako top ki we plan me PDM a very good plan but initiative me for you down weng chaka from Lutela get me rolling out to better peke what tin what dira jomo kana furkin yobo ni PDM channel America me gi mum ki mon ki tem ki ngo chol ki school fees ero in revolving fund ma in mi re gama lip mi a chele ke ti no ma gobet work chen wek ngar mari da ko gam watin dan ma duang fudi pegi ngay ket me teach ki PDM pedong